Nongeye guha ikaze mwe mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel y'abakunzi ba football, James Sport Fans ndetse na Reaction Football. Izi ni channel ebyiri zikugezaho amakuru ya sport updates, news ay'ingenzi atari ay'ingenzi tukayaca ku ruhande. Ngarutse rero kugira ngo updating mu mikino iteganyijwe kuba uyu munsi, kubera ko ni umunsi wa nyuma wa English Premier League. Amakipe intambaye yakomeje ku makipe ashaka kuguma muri Big Four, ashaka kuzakina UEFA Champions League. Buri umwe wese ahanze amaso ku ikipe ye. Imagine ikipe yawe wari usanzwe uzi ko irakina Champions League, ariko imagine ko ishobora gukina Champions League uhereye mw'iri joro rigiye guca ry'uyu munsi, ku munsi wa 28, ku munsi wa 38 ari wo mukino wa nyuma. So ntatinze rero, match ya mbere ni match ya Bournemouth na Leicester City. Isaha yo ni saa 11. Nabonye match zose ziri bube. Hari Fulham na Man City, Wolves na Brentford, Forest na Chelsea, Man U na Aston Villa, Southampton na Arsenal, Newcastle na Aston Villa, Liverpool na Crystal Palace, Ipswich na West Ham, Spurs cyangwa se Tottenham ndetse na Brighton. Match nizo zihari muri uyu munsi wa 38. Nizere ko ikipe yawe iri buze kwinjira muri UEFA Champions League. Ikipe ya Chelsea niyo kipe ndyamaho, namwe murabizi. Abamaze gukanda subscribe bo barabizi, bazi ikipe mbari njyamyeho. Njyamye ku ikipe ya The Blues, bandaho ndirimba Blue is the color, football is the game, we roll together. Nako karirimbo mba ndirimba aho mba ndyamye hose. Mu gihe Liverpool nani Chelsea ibirimo kunkorera umuti, ariko niyitaho nkoreye ntago njya mbura kuyiririmba nubwo mba mbabaye, ariko bwose Stamford Bridge we are home, ibyo tuba turirimba nyine. So nayo makuru rero, makuru nari mfite, nari mvuze ngo mbagezeho mu UEFA Champions League. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeze mukande subscribe mukomeze mukande subscribe, umuntu sharing kugira ngo nyine nanjye bigira icyo bimarira. Ndabesheye. Let's go.